Mogaetso go gae re bo re kopana gape mo kgatisong ya rona ya beke le beke mo re lebelang jalo metshameko e farologane gompieno jaaka o bona ka fa moraga mefa re mo lebaleng la montshiwa le itsegeng jaaka montshiwa TEF me re etetse jalo setlhopha sa Mahika Rocks Mahika Champs ke bone re ba etetse mo letsatsing la gompieno re tle go buisana le bone re tle go lebella gore setlhopha se tsweletse jang setlhopha maikaelelo a bone ke eng go fitlhelela ga jana me tseo tsotlhe nna fela fo mo KonkaOnline MotswedingFM me ha ke tsamaye ke le nosi jaaka gale ke na le jalo wa rabile ga borona OJ ke go dumedise re fetola selebo sa KonkaOnline re tswela ga batlisetsa dikgang tsotlhe tse leng gore ba itumelela tsone gompieno ka se ile re mo tafoleng ba re ga o se monate re go bona pele ke montsi wa artificial TEF le gaela Mahika Champs ka OJ ntsa go tlhalosetsa ke batla re tle mo setlhopheng se re tleng re se etetseng ga jana re gopotse ba bogedi ba rona ba KonkaOnline gore setlhopha se se tshameka mo ngwageng wa bokae mo legeng e ba le mo go yone le ge ba le mo go yone ke le ga efeng ba tsweletse go dira jang jaaka setlhopha OJ setlhopha se ke tsa gore ya ka bona ba simolotse go ka semella ba bankanyetsa setlha se re se lebile setlha ke tepedi masomabedi le bone le ke tepedi masomabedi le botlhano ke setlhopha se leng gore ga se kgale se tlhamilwe mo go tsa merero ya kgwele ya dinao thata mo provinceng ya Northwest mo no Mahikeng ke setlhopha sa Mahika Champs Mogaetso jaaka re ntse re tsa re le ka go iphutulela ntlhe re tletseng fa mo lebaleng le montshiwa TEF re tlile go buisana jalo le mokatisi re tlile go buisana jalo le bangwe ba batshameki ba setlhopha se re lebelele fela botshelo jwa bone mo ikatiseng gore ba dira ka tseleng tsenya letsatsi la fisa me re fa le bone ke ka mokgwa go tleng go te batshameki ba kgola dinao tshwanetse go nna mashole ntse ke ipotsa gore a o tlo tlhalose nakong gore wa ba elatlha ntse ke go lebile fa le badiri ka nna fa ke bona o ya mogela fela ke re khotsa ba ke dio tsaka a re kopane fa re bitla re buisana jalo le mokatisi Mogaetso re buile gape jaaka o bona re na le moeng fa thoko ga rona fa re tle go na le puisano le mokatisi wa setlhopha sa se re se etetseng gompieno Mahika Champs ke ditshimega tsa Mahika ke lefelo le re le mo go lone ke lefelo le itsegeng jaaka lefelo la Mahika ke ka mokgwa le bidiwang jalo Mahikeng me re tle go buisana le ene re utlwe ipaakanyo a bone ya setlhopha ba ipaakantse jang preparation ba mo pre-season jaaka o bona basimane ka fa moraga rona ba ikatisa jalo rabi ka gangwe fela re tsene mo puisanong ya rona OJ ya ka sokeile re na le tshono go nna fatshe le mokatisi Bongani Maseko coach pre-season it's a funny season pre-season ka gore on a l'opportunity to release a few players to sign a few players ne re bua re tsena le OJ gore ke mora ke re ba bangwe ba ke ba itse gore coach Bongani le ba spotile go tournament somewhere so ba tlile mo ba tlile go iteka lesego to try and impress you pre-season is amayang coach pre-season is always challenging one you have to recruit the players you need so what we did we assess our performance last season and then the areas that we need to improve and then we started to scout and then after scouting and then we tried to integrate the new players the way re batla o dlala ka teng you understand which is important ke yona challenge in Kasbaka it's not an easy process have you played some few games pre-season games or friendly games yes so we are on 7 week of pre-season now so we have gauge so we have challenges and which are very important in pre-season so you try to test the way you dlala ka teng and then you check only the holes now and then after that you come back and always fix and also what is important to pre-season is to integrate the new players so that they understand the style of play re dlala jwang this is how we want to approach the game but re dlalile the games tse dingwe di winile tse dingwe re losile but it's part of the process all right coach gantsi a re bua ka football be re lebella ABC Motsepe goals are important
ya ka o jentse a bua ga re amogela babogedi ba rona mo KonkaOnline re bua ka montsi wa artificial turf le support le nang le yone mo always go atlala go te Mahika Champs ya tshameka especially le tshameka home the 12 men ra le crisis ya di striker in the country different coaches ba bua the issue ya di strikers are you happy ka your striking force because yes le feditse position 2 and for almost the whole season ne le phata conversation ya gore Mahika Champs na le chance ya go win a stream le go di playoffs but you are unlucky Northwest University ke bona ba feletseng ba fetsa above Thames FC so Kataba the strike we never get satisfied as coaches because we sign a player with the potential he will score more goals and then the most important official game night start that's where you measure your strike. So we have signed we think we have signed good strikers. We have about three good strikers and then we had one last season who was good which is Bamtsibaka Skomot Didimalo so we brought another two to help him so that we score more goals. So it's something we always look forward to or like we always scout players that can help us in that department. Ke bafana ba banyane mostly ba ba tshameka ke bafana ba banyane ba bang ba recruiter from outside ba bang ba locally. So do you have a place where these players are staying because ba banyane ba discipline na go tseding na le go tswa ka fence there so are they on the same place ba bang ba le gore ba tswa kontle? Yes, re na le clubhouse mo localeng so that's where our clubhouse is based and then we if in a the player let's say they are staying far and then re na le the player that come from Joburg they are staying in that clubhouse and other players like even our local players if ba batla ya Testebeka ke mo high ke batla Bloma mo clubhouse so I'm Rocky clubhouse understand so I think the chairman has a good vision the player the dole clubhouse and we highly appreciate him for that bua ka renew man news coda ke problem especially from regional league ABC Motsepe Foundation Championship e leng gore malobeni tsagala ka mfela coaches ba re players tse dingwe gore di under 23 they know gore game ka se start if ba se ting mo ba le start mo parting ya starting 11 le deal anga that issue because I've heard coach tse dintsi OJ ba bua gore dintwana tse di nna ko makhaya ra wa go ntatela Saturday coach wa tile wa itse re ke under 23 swantse ke start because ra short on khuta tse 5 mo teaming so I'm part of those 5 so I must be there so le busetsa yan that hunger for Machita to compete gore ka before ne re itse gore you must fight for sports sa gago go start a game. So one of the things we understand that issue and the challenge and then we scouted the coders I think we had about 14 coders so that they compete and then to create a competition not create a multiplayer will not create a competition that's where now libona abatlo salela morao so atsi bile na go tlo start or I never started so we don't make it obvious so when we scouted we delay ka part and the key on affected team because some of the players got older so last season nobody coder this season they are no longer coder so we changed our team really so we need to go out so we went out and find we think the coder they are good players and they're not just the coder the player that can play for 90 minutes coach ke re ga o fitata le go fetsa puisano ya rona ke batla re tle mo ntleng ya lebelele gore every person o tsena mo mmerekong o montsha like you ke season ya go buya ntla gore every two ona le mandate or you just here to make sure ba simane ba dira khotsa Mr. Newman go lela mfethu ke batla league this season ke batla Nedbank
focus ya go ga go la Nedbank ya le delay sometimes to be honest with you. Yeah, so beside the chairman, Le wena fela. me as a coach ke batla o achieve something, so na ke ya job just to re bapale, just for re keep a status. So last season we believe we were number 2 most streaming yabo. So our target, let's just improve the points tsa rona compared to previous. Early position. Okay. So remove le chairman mo, and then Nedbank le yona ke competition, because because we are playing Nedbank, it just just to honor, because at the thing it's a game of football. Re batla to test our players, how far they can go. All right. So re batla, we want to do well Nedbank. We want to improve the points tsa rona compared to previously position, compared to previous season. All right. Motho jaaka o bona go semeletswe fa re mo utswitse coach tota gore a tle fa tle go buisana le rona ke na kwa gore jaanong re mogolole re tle re bone gore o tsweletsa jang setlhopha sa gago ba ipaakanyetsa jalo metshameko ya latelang. Coach, thank you very much for your time. Motho ke ka mokgwa re digelang ka gone re boela gape kwa go ipaakanyetsa go buisana le mongwe wa batshameki ba setlhopha se me re tla ema nakonyana re tle re bone gore ba ntse ba tsamaya masimane ka ikatiso ya bone. go tshepisitse gore ga re sena go bua le mokatisi ra go batla motshameki wa maloba setlhopha sa the Rockets ga ke mo leba yana ke mbona medalo wa gauta wa Nedbank Cup rona ba re mo itseng re mitsa re ke Sharks and Sharks Shaka Rumba Tumelo Bodibe ke yone re buisana le ene. Sharks ke lebeletse pre-season tse re bua le coach gore team e prepare sharpo Majita ba monate le ka go ka integrate the new players gore ba kgone go ka feletsa ba jela le lona ba understand gore team e dlala yang. Thoughts fela mo pre-season so far? I think we started sharp as a team, and the new players, they were welcomed. Yeah. So now we've been trying to work on the philosophy of coaching, especially with the new players, just for them to understand the coach was a battler from bona. Yeah. O dlala role e nngwe le gore important blind obvious o tswa Provovo ya kantse ke tlhalosa one of the teams that tshameketse in TS Galaxy. You're one of the few players ba leng gore ba versatile gona go tshameka a few positions mo sgupung o teng gona go dlala as a defender aba go batla as a full back, as a center back. Mare as one of the few senior players ba leng gore ba teng mo teaming, it's important gore o guide Majita. A o shebile the past season, the pressure difference ya go dlala home, because home always go packed, le difference ya go dlala away, especially mo dintwane tse re reng ke di coda go ba tlhalosetsa fela gore chance even though crowd ile hostile are come down. Yeah, I think if you play a big role when we are playing away, especially not in our home. Yeah. So what I always try to tell Majita, you must stay positive. No, do what you know and play as simple as you can. Don't be that's who a hard crowd to maybe against the role. Yeah, just try to ignore them and enjoy the game. Last season in Phase 2, me re gona go touch already position 1, feditse position 2, teams feditse position 1. Obviously, yes, I can say re there are new players, maar gona le players le gona le teng last season. Management buile le lona yang, cause why it's Sharks. Yes, football we know, win or lose or draw, maar go lose a go easy go accept. Ba bangwe why it's the ba bile ba tlogela football gore I have tried marriage la eng young head. So re make sure yang gore Majita ba prepare for the new season, ba le ka what happened, maar still we can still redraw from the idea go use gore nerle so near yet so far. I think as a team, as Majita, what we try to do is realize it yes, next season, last season in our compete very well. Then there were some external factors that
what's more football on there yeah then we just hope for in a long run the better but yeah we are trying to stay positive as much as we can as a team. We try to encourage even the young players and the new players in the team. moretsi wa KonkaOnline ke Sharks and Sharks Shagarumba. Sharks ke eng se o ka se rayang the fans ba Mahika Champs, because ne re bua fa a re simolla gore a go te home game go te Mahika Champs e dlala home game a ya gona mo ka gatang teng mo go packed this season ke eng se o ka ba kopang sone, because wa itse fans play a huge role mo go supporteng Machida. Yeah, ke leboha last season they came there in numbers and they were behind us all the way until the last game. Yeah, so I just want to say they must just continue to come and support the team, because this is a home team. Eventually when the team is doing well and goes maybe to the next division, Mahika benefit as a whole. Yeah. Sharks ke lebogile thata mfethu ke sa go dia o boele mo session ntse ke bona le shapa rondo le Majita a santse le mnate Shagarumba santse le mnate Africa Borwa santse ba tle go bona ke lebogile thata. Wish you luck, injury free season, and hopefully le tla celebrate when the season ends, and we wish you well football wise njaka. Thank you very much. Thank you. Ke Tumelo Budibe motshameki wa maloba stop sa TS Galaxy o me baleng ya stop sa Mahika Champs ke gore se ke Sharks and Sharks Shagarumba. OJ le ene ntse ke mo lebeletse fa ke tshwenyegile ke yo batla go kwadisiwa ke botsamaisi ba setlhopha o etsa go bua le chairman gore ke ipotsa gore go iragalanyano a o tla ba le tembi ke tlang wa tile or tle ba mobetsi le 10 a tsena ka le 10 mo OJ o sharp mona we ke siame le fa se huba se gana mo tsere tla go bukutlo jwa thulaganyo ya rona re kopana gape mo bekeng e tlang re kopana tota mona kunyetlang tsholofelo ke gore tla bo re dire go feta fa jaaka re tletse go dira rabi go sena kwa gore kopana mona kunyetlang re tswalla jalo 2